Achui Kamadaya Baobing. Ukhrul District with DCIAS Krishna Kumarna Sahaira. Uribok Apunba Lupna Joint Action Committee JAC na Makamaya Pongshok the protest Kasali Katomra Gaji Pongshok Haida. Jandali World Suicide Prevention Day Mayon Haida. Khayang Motor, Ajawi TTE Pao Chungsangla Jajo in a Pami delay. Ajawi Pao may sign and Ganangramsa. Ukhrul District with DCIAS Krishna Kumarna Sahaira. Krishna Kumar hi Vishnupur with DC Sagasana. Personnel and Administrative Reforms Department with Azingli Shorkarna. District being with Administrative Akavading Jamida. Bosting Katar Shok Mi Haira. IAS Pingchi with Otpam Ganjamida. Ukhrul with DC Sakasa IAS Joseph Pauline Kamsom Ara Ferzol with DC Sahaira. Kamjong with DC Sakasa IAS Hungyowar Shangna Tamenglong with DC Vasahaira. Ara Kamjong with DC IAS Rang Namay Rang Peterli Sangsak Haira. Rang Peter hi Tobal with DC Sakasana. Atumwi posting Ngajay Kavai Jizu Kamiji Aya State with Deputy Secretary the Shok Kamina. Mawan Sagahaya Adhon Abon Maili Zakshilak Aina Yumgatat Ochot Chili Joint Action Committee JAC na Makamaya Pongshok the protest Kasali Katomra Gaji Uribok Apunba Lupna Pongshoka. Uribok Apunba Lupna Mawan Sagahaya wi Shimkholi Vasampangda Kakanang Maringapa Chili Kangurumla Pongshok Haira. Ochot Chili Gazang Kayona Pingli Matukui Tandi Mamirang Laka Aina Tangda Color case chili mashun mukhirarang lakha aina tangda Joint Action Committee na protest kasa otsak psychorally kotomra da Uribok Apunba Lupna press release aina Pongshoka. CSO's long nauping psychoran nala chikatha yom chili makamaya Pongshok kajithay katombil serlu da lupchina hangsanga. Maram hili yari kathana ping nala politics mangsang sak hai alu gaji hila hangsanga. State with me your psychorana kokasada regasang sampangavai sasa gajihila hangsanga. Aton abon maiwi katimaramli National Investigation Agency NIA na Rukhayang mi kavai Manipur Home Special Secretary na Home Ministerly Povahaira. Abon maili tukui laga yumtat kahai hi NSCN-IM gathers na kasana gajining kamong Laihawkada KCNIA na Yangasang Para Gajihi Home Secretary wi Kapichili Hangsanga. Maram Chiwi FIR Tasangahai La Case Pansangahai Psychorala Ministry of Home Affairs Internal Security Special Secretary Li Mivahaira. National Health Mission Manipur wi Azingli District Health Society District Mental Program na Rungmida Jandel Li World Suicide Prevention Day Mayon Haira. Creating Hope Through Action Gajihina Tuikui Sada Ajugumwi World Suicide Prevention Day Ogatui Apam Gadaday Dali Mayon Ngorok Haina. Itum na Taibaya Gajia World Suicide Prevention Day hi Kangaja Aina P Gajang with Tarik Tarali Mayon Yonjia. Ka Atamba Gaja Laihawkada Manipurli P Gajang with Tarik Ngadaday Dali Mayon Ngorok Dalai. No Nelila Achahon Tarik Tarada Taruktang Mayona La Imphal is Androli Tarik Taratang Mayon Haira. Jandel District Hospital Li Ranye Kwikada Jandel wi CMO Dr. Serthani Serbam, Medical Superintendent Dr. Joyson Matthew, UCC Associate Professor Mobershing Monsang Kala, District Mental Health Program Jandel wi District Nodal Officer Dr. KH Robindro Singh Atumna Ranye Chili Sharukhimia. Ngakakatihi Mrashok Kavai Yarina Ningmong Kapai Otsa Kala Warning Bujut Kuitay Palung Rada Ranye Chiwi Masowa Dr. Serthani Serbam na Hanga. Kukuli Awareness Program Chungmei Kuigakala Darkar Sayada Dr. Serbam na Hangsanga. Ngakakati Ningai Gazang La Rida Ngakakti Kavai Sagahai Leda Ngahami Ngajoni Kavai Medical Professional Ping
Nurse Pingala Help Desk la staff mathalak aina khalei kanaya da Dr. Joyson Matthew Monsang na hanga. Ngaka kati ngaron gatat kawai sahai kasa pinglila kanal kanali mushok nasak li kawai counseling mathalak aina leikhani kanala kada Dr. Monsang na hangsanga. Ngaka kati hi mushok nasak kawai NGOs doctors judge hikatha pingnala kamataya ot ngurut khwigi kichi leya da rani chiwi khayawo Mobershing Monsang na hanga. Lui Kavanau Kajungkada Makamaya Shorkar na Semgahai, Farm Laws Zingum Aka Ungushungle Kamajut Sada, Sam Yug Kisan Morja SKM, Farmer Pingwe Long Regina Aje Parat Ban Ngahot Haira. Ban Ji Bung Tara Sara, Motor Bung Taruk Aina Habok Laga, Ngazin Bung Mati Aina Dangda Sagi Gachina. Farm Law Gatum Jili Makamaya Protest Kajang Tara. Kada Sara Haira, Kala Ajewi, Parat Banji, Chingre Aina Sara da Hanga. Ban Atamli Public Private Kari Mazat Paimara, La Shorkarwi Office, Laying Anong, Dugan Worshim Katha Musho, Nasak Marada Hanga. Political parties Tarakana, Ban Chili Katom Delay, Congress AAP, YSRC, DMK, Telugu Disam, Left parties BSP, RJD, Hikathala, Kerala, Andhra Pradesh, Aina, Tamil Nadu, Shorkarnala, Banchili, Katom Dale. Lakavak protest Kasapingji, Delhi Marazang Sak Marada, Delhi Police Nangarandale. All India Bank Officers Confederation, the Farmer Pingli, Kakatom Chiteda, Bharat Banchili, Kakatom Pongshoka. Achahon Jandel Kazipungli, Kai Katena Pingwivang, on farm skill development training behind training ji zimik shokatum thang rungmida tarik makada phangathang kupkasangna tribal sub plan wi azingli ICAR Central Institute of Fisheries Education Kolkata Center in Manipur Fisheries Department ngashikta rungkhamina khai gagaiji kathada mayasang sagra shimpamli khalai thingna raha shichinda khai zat kathada semkhuira Khai Pingji Kathada Pasapang Sagra, Khai Ping Wivang Teriji Gaja Mugaja, Hikatata Murambi Tamchitay Mihaira. Ayang Zin will report at the Ukhrul district COVID positive mi Kani Sambangli Haira. COVID second wave Karahili Ukhrul district Ari Rashung the COVID positive Sambanga Haihi, Ayawi Kaniji Zangda, Tinka Shatruk Hangmatida Chiko Kashung Haira the Hanga. Achahon Aina Ayang Zin Aina Tangda Tegakui Atishura COVID positive case Imphal Wesley Shaka Apamadi Samgapangna Jungmakeup Kajing Saya Imphal Eastli Hangmati da Aka Kamjong Aina Pishnu Burli Tarada Pangarip Ukhruli Tarada Aka Hina Kajung Saya Ajontang Tarik Magada Panga Aina Ayang Zin wi Alungli Stately COVID positive case Shakani Tara Sampanga Ukhrul with positivity rate 4.4% in a laydale. Kala Kamjong with positivity rate 28.5% in a laydale. State with positivity rate 7.1% in a laydale. Twig high pung magada mati with alungli COVID kagaza aina mi aka tisang haira. Ari rashung that mi mau hili tisanga high manipurli machine tinga shajat hang matida terukka haira. Manipurli COVID-19 kagzami shamati hang turukda akana shimling hadale kala hang shinida kutumna arishangli ngahadale da IDSP report na chitaimia achiwi kamadaya bawing nganang rom lishitsa Ukhrul district with DCIAS Krishna Kumar na sahaira Uribok apunba loop na Joint Action Committee JAC na makamaya pongshok da protest kasali katomra gaji pongshok haida Jandali World Suicide Prevention Day mayon haira Aji wibao he nang chang haira nganada klai natum zai korali so kamiya zimik sho ngasa serana